bathe bafike bangidubula like twa, and then I try to wake up, and then omunye uyawazama ukuthi angikwazi ngescrewdriver. So I've been fight ngamandla wami wona la uNkulunkulu anginike wona asele ukuthi ngazi lo mjida lo angikwazi ngescrewdriver ne. And then like I try to run away, understand? I try to run for those guys, and then they have been shot me again. Bangidubula again, another 2 bullets. Ngagijima. Angithi ukuthi mangabe igazi lishisa, you can angeke uze uwe sometime. Ngagijima, and then ngigijimela kuphi estradini la kuhamba khona imoto, and then they came there. They shot another 3 bullets for me. Abantu bangidubula einyaweni. Anyway, la bebabona khona nje bebadubula benza make sure ukuthi this guy have to die. Isitori sanamhlanje sine VN lana ebuya ko my brother. My brother ube ne situation yokuthi ube ne relationship no my sister thizeni. Uthe ngelinye ilanga my brother abuye emsebenzini. Makabuye emsebenzini hayibo wazithela kwenye surprise ebengayilindelanga. Wathola ukuthi my sister uyamchithela endaweni abahlala kuyo. My brother ke kuleso simo ubeyitshela ukuthi kuncane nje into encane bekangazi ukuthi hayibo kusekukhulu okuza emva kwaloko. Ake silaleleni iVN ekuyiyona ezosichazela ukuthi kwenzakaleni kule story sethu. Story set. I think it's 2019, yeah. Bengihlala kunomuntu bengizwana naye. Mina I'm from Mozambique. Bengizwana nomZulu. So lo mZulu loyo bekumuntu wesifazane. Sahlangana e-station. Asahamba ama train. Understand? And then masihlangana e-station sagibela. Besilokhu sihamba sicoca etrainini nabona. Wagcina sachintsha namanamba kwafika isikhathi sokuthi sithandane. Okay, la ntombazana yathi kimi kune-stand esithengiswa. Ngathi malini? Sathi 3,000. And then I check my budget ukuthi la ngihlala khona ngiyarenta, when I can buy i-stand se-3,000 and then ngithenga umkhukhu. Ngaba nebudget right, ngaba nelikhaya elithi mina. Ngasithenga leso stand ngahlala naye lo muntu loyo wena ingane ziwu-2 zamantombazana. One being 11 and then enye being 7. Alright, ngathenga i-4-room omkhukhu, singavula isiphaza, sahlala lapho because mina bengumuntu uzama kahle ngumuntu uzamazama, uyamazi uzamazama musi. Laba phansi igolide phansi underground. Alright. So into iyenzeka after that. Ngihlele nalo muntu lona wafika December. Ngahamba ngayikhaya eMozambique. Bekuyi-5 zaka December ngabuya the same December ngeyi-10. Yena ucabanga ukuthi ngizobuya January. Angibuya ngaJanuary, ngibuye same December. Ufika endlini. Umakhelwane uthi kimi endlini yakho umuntu wakho since asivalele from Friday nomunye uguy. Today is Sunday. Angifikanga ngalo, ngifike ngahlala eminyango. Bekuvala umnyango nebhatla. Alright, and then after that mabaceda ukwenza into zabo. Mfethu it's like I heard everything bebayenza lapha. The voice le khala kimi mangilele nalo mama lo is the same voice beyikhala uye makalele na that guy bengimamele ngezama indlebe. Understand? Mangihleli ngaphandle. Alright, bathe mabacedile ukuheva ne, and then bavula umnyango. Angizange acabana noGuy. uGuy uyena uye wavula ibhatla ngoba umfazi bekasaba ukuthi azovula. uGuy bekafuna ukuhamba. So into yasicabanisa noGuy ukuthi uGuy bekagcoke ini amaphaqa wami uAdidas. And then it's like he came to me engqondweni. Kanjani this guy uzongidlela umfazi kwami? And then agcoke into zami. And then I push the guy ukuthi angena phakathi emkhukhwini sibe 3 yimi uGuy nomfazi. And then
ngizama ukukhipha Butler. And then ngithe mangikhipha Butler kanjalo kanti uGuy ushaya mina. Understand? Mina ngizama ukukhipha Butler sizosolvana C3. Okay, and then uGuy ne sashayana la ngaphakathi umfazi wazama ukuthi avule umnyango. And then uGuy waphuma wabaleka ngamgijimisa ngangamthola. All right. Ngithe mangibuye kumgijimisa uGuy bengagcokanga iskipa. Before sizolo bese ngikhumulile iskipa. And then mangibuya angizange nganaka mina because umnyango ubuvuleki wonke. It was open. Understand wasendlini. Mangivula umnyango intombazana besemuva komnyango bephethe umese. And then mangena I was not noted ukuthi kunomuntu emveni komnyango. Intombazana yangwaza. Ingwaze la esifubeni. Understand? And then like umese wasala lapho yena waphuma wagijima. And then uthema kaphuma yagijima ngashawa ibathini isiyezi because blood was too much. Understand? And then ngawa phansi. And then abantu bese bagcwele ngaphandle bazama ukufonela ambulance abanye amaphoyisa what uyayazi if you know indawo yemikhukhu noma ungafonela iambulance izothatha isikhathi ukufika. Alright, kanti uGuy uye wabiza bobani abobhuti bakhe. And then bobhuti bakhe mabefika bafike bena two-way bomb. Omunye bekaphethe screwdriver. Understand? Mabafike bengiwe phansi vele. I can see everything but I can't talk. Bengasakwazi ukukhuluma because bengiphefumula ngenxeba. Understand? Lele silonda la ngihlabje khona. All right, bathe bafike bangidubula like twa. And then I try to wake up. And then omunye uyawazama ukuthi angikwazi ngescrewdriver. So I've been fight ngamandla wami wona la uNkulunkulu anginike wona asele ukuthi ngazi lo mjida lo ngangikwazi ngescrewdriver ne. And then like I try to run away. Understand? I try to run for those guys. And then they have been shot me again. Bangidubula again another 2 bullets. Ngagijima. Angithi ukuthi mangabe igazi lishisa you can angeke uze uwe sometime. Ngagijima and then ngigijimela kuphi estradini la kuhamba khona imoto. And then they came there. They shot another triplet for me. Abantu bangidubula enyaweni. Anyway, la bebabona khona nje bebadubula benza make sure ukuthi this guy you have to die. But ngendaba kaNkulunkulu ke I've been wake up. Understand? Ngingavuka kuphi esibhedlela. After 6 months ngisekhoma ngavuka esibhedlela. And then I tried to make a revenge. But that girl angikaze ngambona even today. So into engenza ukuthi ngifuna ukuza lapho kuyena mfowethu ne ukuthi abantu abaningi aba understand lento. Laba bangibone kwenzakala lento. Abai understand lento. They take me as like I'm a ghost. Maybe hlangana nami bagijima. Understand? They talk bad about me. But mina ngi ghost. But me inside, deep inside in my heart, I know that I'm not a ghost. Understand? So it's something that happened to me. Babukele emakhaya nani senizwele iVN. But ngaphambi ukuthi ngivale indaba yami ngokuthi nami ngifake iconclusion yami ngiyacela kakhulu emakhaya ukuthi sicela isupport evela kini. Sine package ke lana yama membership. Lapho ke ku membership ke kutholakala ama videos esingawaposti la kule channel because we all know ukuthi ukusubscribe kuwemala. But le membership ukhipha u20 wakho yilapho khona ozokhona ukubokela ama video angabukela nanoma ubani extra videos whereby siveza nama behind the scenes ukuthi nje mase siqala ukwenza umsebenzi behind the scenes
ziqala kanjani. Kuyindlela-ke nathi esicela usizo ngayo, isupport, ukuxhaswa ukuthi nisisize-ke kulo msebenzi esiwenzayo. Okumnandi-ke babukeli, asithathi ama-banking details ukuthi mhlawumbe sifuna ama-banking details wenu or nathi siveza wethu. I-YouTube ngokwayo yiyona ezonisiza-ke kuleyo ndlela-ke leyo umuntu makasekathi hayi ngiyayikhetha-ke lento ye-membership. That's where-ke YouTube izongenelela because khona la bathi khona join. Uma uklika lapho-ke moving forward kukhona-ke i-direction bazokutshela ukuthi wenza njani. Thina-ke imali siseyithola-ke seyibuya ku-YouTube seyisinikeza yona. Singajabula kakhulu uma ningasixhasa kulo msebenzi esiwenzayo. Hayi-ke engizokusho-ke mina kule VN yethu yanamhlanje, istory nami esingithathe kabuhlungu, sibhlungu because ubhuti yena bekazitholela uthando kusisi, ngoba usisi naye uthe makafika kubhuti wavela ngendlela eright yokuthi ufuna ukuthi banobhuti bakhumuze, because remember ubhuti bekuwumuntu oyicashele. Usisi makafika uyasho ukuthi hayi nje uyazi thina abafazi sesithi masikuma relationship sifuna ukuthi impilo ibe ngconywana ngokuthi sibambisane nalo engithandana naye. Wavela kusisi naye Shemi athi hayi kunama stands athengiswayo since ucashile, why don't you go for indawo yakho, istand leso say 3000. Ubhuti kwatholakala ukuthi naye uyayiphandela ngendlela asebenza ngayo, wayikhipha wathenga istand. Ubhuti athi naye wenza lulu ukuthi bahlalisane kahle nosisi, kanti chabo ubhuti bekangazi ukuthi usisi une agenda yakhe. Maye kubuhlungu because masenza izinto masithandana, uyenza into ngoba wena uyenza ngothando, uthi uyasiza kanti into yakhona ungazi ukuthi iyophelela iphelele einyembezini. Hayi balalele emakhaya kwaze kwababuhlungu okwenzakalela ubhuti. Nkosi yami, imagine uthi ubuye emsebenzini lapho, ngiyacabanga ubhuti bekafuna ukushaya isurprise, angashonga ukuthi uyobuya ngalelo langa. Ubhuti ngoba makasho ngathi bokumuntu ophumayo yosebenzela ngaphandle, athi ngibuyele endlini ngiyosurprise umama sekhaya. Yo, I can imagine the shock engingaba nayo nami sengene ezicathulweni zakabhuti, uthuthu uyafika eminyango uyagogoda. So uzwe isound le oyizwa mawunomuntu wakho okenzela yona, so uyizwa uyenzela omunye umuntu. Ayochaba bafowethu, kanti ngaphandle bathi uthando lu-blind, bathi uthando kanti lumnandi, uthando lumnene, but liphinde lijike uthando lingilimaze. Kusuke sokutheni Nkosi yami? Hayi ubhuti uvelelwe into ebuhlungu. Uthi ubhuti mangithi ngiyafika sisilindiwe na umjida naye nakufake nezicathulo zami, kanti kwenzakalani la? Ekungibhlungu ngakho ukuthi kanti naye usisi angaze manje akhiphi enga ngaleyo ndlela, sho ukuthi ubengamthandi. Angazi nizongisiza babukele emakhaya ukuthi nina niyibona kanjani lento, because umuntu oqale wagwaza ubhuti wabantu ulo sisi. Nkosi yami, shuthi vele usisi ngokubona ngami bekanganalo uthando. Nkosi yami, bekabona umuntu mhlambe naye-ke ukuthi umuntu ozomsiza benefite ngeindlela azobenefita ngazo, but angijaji-ke ukubona kwami. Engikubonayo mina engikufundile ukuthi nanoma ungaze uhlangabezana nasiphi isimo, because ubhuti kahle kahle according to my understanding ngaba kasekho emhlabeni, but usurvive umese obowuphuma kusisi. Usisi uyoqale wamhlaba ngomese, wasurvive iscrew driver, hayibo, waphinde wasurvive ama-bullet awu-3 mangaphazami. Isikhathi sakabhuti mina ngokubona kwami kumele ngabe saphela lapho, ngoba uyasho naye uthi ubhuti uhlale ku-ICU for 6 months. Uthi nabantu emphakathini mabambona babona ighost bebangabhelieve. Nangempela ngizosho ukuthi isikhathi sakho masingakafiki sokuthi uhambe emhlabeni asikakafiki. Shuthi uNkulunkulu bekangavumanga ukuthi ubhuti uzohamba ngaleyo ndlela, ngoba Shem naye ubesiza uhlangabezane nale ntombazane ku-relationship, athi uyasiza ukuthi bahlalisane kanti akazi ukuthi yena uyayibulala. Asike sifundeni, ngiyathemba ukuthi siyafunda kuzo le zitori esizitholayo ukuthi hayibo, uma umuntu phela ungamthandi musu kumenza ukuthi angenelele kakhulu aze yena catch ama-feelings kanti wena une-agenda yakho. Ngoba bheka siswami nawe la uhleli khona, ngabe namhlanje unegama lokuthi umbulali. Who knows ukuthi nawe ngabe ukuphi, ngabe wathola udili
kajele. Asifundeni bantwana basekhaya, ifuza ukuthi manje seyakuhlula le relationship or lothando alisekho, phuma kahle Nkosi yami, singaze size sifuna ukukhipha imphefumulo yabanye abantwana. Ngiyathemba ukuthi sizofunda, siphinde simeme nabanye abangakaboni le itori ukuthi ngenani ku TVC Gauteng, nisubscribe, nilandele, nizokwazi ukubona ukuthi hayibo kanti la ngaphandle kwenzakalani. Hayi ke nawe mbukeli ekhaya, uma ufile ukuthi unestory ongathanda ukuthi nawe ushare, ngoba lalela asifani masingabantu, khona abantu abangakhoni ukuthi bahlale baxoxe umhlaba wonke ubalalele. Ungakhona ukuthi nawe usithumelele iVN yakho kuyo le number evele screenini, usithumelele, sizokwazi ukuthi nawe istory sakho sisabalale, sifinyelele emhlabeni ukuze sizosiza abanye abantu. Siyabonga.